Ko ia pēr te Māori tino rongonui o te ao I tēnei wānei, kei te whakamahia Taika Waititi I tērā rongonuitanga ki te whakatairanga I te ahurea Māori. I tana kiriata hō a Thor, Love and Thunder, ka rongo koe I te ingoa o te atua Māori nei, ara o tūmātauenga e whakahuahuatia ana, aneira a Harata Brown. Flick too hard, damn it! Koe nei te taumata, te ao hanga kiriata. It's an intergalactic adventure. It's everything you expect from a Marvel film and more. But like all the Taika's films, he embeds a whole lot of love and heart and makes it relatable to an audience, no matter where you're from. E ai kia Taika Waititi ki hai ei ki te ngā āhuatanga o te ao Māori ki runga I ngā kiriata nui o Tarawāhi. Nā kona whai wāhi mai ko tūmatauenga. I just thought it was real funny just to have like Thor like knowing about two, kind of, and he's like really enthusiastic about it. So we'll get Hercules, we'll get like Tūmatauenga, we'll get down, and yeah, for us it's really awesome, because it's just like, but it also just gives me a kick seeing like a Pākehā god, like who knows about him, I kōrero a Wairangi kōpū kia Taika whaimuri I te whakamānutanga. Hei tā kōpū nāna te wero kia Taika, he whakaro paipea. Te waihanga kiriata I pāna ki ngā atua Māori. I te mea, e tohunga ia ki te hanga kiriata pēnei. Heoi, a kene pē āhua ua ki te waihanga I tetehi kōrero pūrākau e hanga ana ki o mātou nei atua Māori. A kāhore e kore, ka whakaawe ngā mahi a Taika I ngā rangatahi e ngā kaunui ana ki te ao kiriata. Just to be able to inspire them now is really awesome. And to hear language, small little bits here and there, it's again, it just normalises it. Kua kai wiwi kei wāwā ia, kua kai te taumata o tēnei momo ao te ao kiriata. Kai reira tonu tōna apanuitanga. Ka puta te kiriata nei ki ngā whare pikitia o te motu I tēnei wiki tonu. Harata Brown, Te Karere.